Rero ngo ikaze kuri Tora Sport ubuzima nkwifuriza ibihe byiza cyane kabisa. Ni shampiyona y'u Rwanda rero ikomeza cyane, tugiye kuvuga ku makipe polisi na kosori hasigari kabisa APR Espoir zose kabisa uko bimeze cyane mu kimwe ivuga mbere ya match rero cyane ngo ni APR se ngo cyangwa ngo ni hasigari cy'imibare ivuga mbere isozwa rya shampiyona, byose tugiye kubikubwira kabisa. Rero mbere yo gukina imikino ibiri isoza shampiyona, imibare igaragaza ko hagati ya APR FC na hasigari FC imwe tegukana igikombe indi ikaba iya kabiri, na n'ubu nta kipe irarekura. Rero ikipe zombi zimaze gukina imikino 5 muri 7, buri imwe imaze igomba gukina cyane, izi ko zombi ziri mu makipe 8. Rero twese amakipe rero ari gukina umunsi uko bimeze. Rero mbere yo kukubwira ikimara ivuga polisi ya Espoir Bugesera, Espoir yazamutse Kigali, mu gihe Bugesera iza gukina Kigali nabwo Bugesera PFC aza gukina Marine mu Ihuye. Tukadukomeze rero imikino ya ACF yakinnye nuko yarangiye. Kigali rero atsinze 3-1 Rayon Sport, bizigamye ibitego 2 ya Kigali FC inganya kimwe na APR FC. Kigali itsinda Espoir FC bizigamye ibitego 6, Marine Kigali itsinda 1-0, Marine izigamye ibitego 7, Rutsiro FC Kigali itsinda ibitego 2 izigamye ibitego 9. Umukino wa APR rero yahuye yakinnye nuko yarangiye, Rayon Sport APR muri kwa itsinda igitego 1 izigamye ibitego 1, Kigali inganya 1-1 na APR FC itsinda 3-0, polisi APR FC itsinda 1-0 Espoir, Bugesera APR FC itsinda Bugesera 3-0. Bisobanuye ko ikipe y'ingabo mu mikino 5 yakinnye yinjije ibitego 9, iyo yinjijwe igitego 1 gusa, ubwo izigamye ibitego 8 kabisa. Imikino ya APR FC rero yakinnye nuko yarangiye, Rayon Sport yatsinze Rayon Sport igitego 1, inganya na Kigali 0-0, itsinda polisi FC ibitego 3, izigamye n'ibitego 4, itsinda Espoir igitego 1 kabisa. Nuko byari bimeze kugira ngo rero Kigali isigaje gusura Bugesera FC ya gatandatu, ikazasoreza kuri polisi FC, bya PFC isigaje kwakira Marine FC, ikazasoreza kuri Rutsiro FC, kugira ngo Kigali FC ibe yakwegukana igikombe cya shampiyona. Irasaba gutsinda imikino yayo yombi isigaje kandi kongera umubare w'ibitego kugira ngo itegereze ibiva mu mukino wa PFC. Bya PFC kugira ngo ibashe kwegukana igikombe cya shampiyona bisaba kubanza gushimangira intsinzi ku mikino 2 isigaje, bikayijyana kabisa ku gikombe. Rero muri uyu mwaka w'imikino 2020 ikipe ya Kigali yagaragaje ko ishobora kwegukana igikombe cya shampiyona, ariko rero bikajya nuko ari ya shampiyona yakinwe mu buryo budasanzwe bw'amatsinda, mu gihe ikipe yaba ibashije kubigeraho yaba ari inshuro ya mbere yegukanye igikombe cya shampiyona, mu gihe APR FC niramuka yegukanye iki gikombe ikazaba kibaye icya 19 cya shampiyona, kibaye icya 19 cya shampiyona. Rero APR FC bakirusha kubanzamo, twakurebeye kuri line-up yabanjemo ku ikipe ya Rayon Sport bihura na Rayon Sport, ariko ntagendutsemo cyane. Mwishimwe Pierre mbere ngafite inama, Shimwe Emmanuel Mangwende, Manzi Thierry, Mutunzanje Ruboneka Jean Bosco, Rwabuhihi Placide, Nsanzimfura Kedi, Manishimwe Jaberi, Bizimana Yannick na Tuyisenge Jacques kabisa, karibaza kwatakisha kabisa. Nuko byihafashe rero nkwifuza gukora subscribe nahomukanya kuri zitatu guhana Copa America kuko bimeze nko gukoresha subscribe, ndakunda nahomukanya kuri match.